Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Ikaze kuri mwese ku Ibendera TV. Makuru yo kuri aya masaha na makuru n'ubundi agiye kwitse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire yuko aya makuru turaza kurebera hamwe bivugwa ko Burundi bari kwibyina intsinzi ikomeye, barishimira urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma birimo kubera mu Burundi. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Muri aya makuru ndaza kandi kukubwira ku yandi makuru yagiye ahagaragara ku gitero cya drone acyahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma na bagenzi be. Imibare y'abantu 18 bimaze kumenyekana ko aribo bapfanye n'uyu. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkubwire ko Generali David Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa Tshisekedi mu ruzinduko rutunguranye kandi rwihutirwa. Ni biki uyu mugabo bimuzanye? Biravuga ko atwaye envelope iremereye kandi ikomeye ndetse ibumbatiye byinshi. Envelope turutse kwa Trump yerekeza kwa Tshisekedi. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Alliance Fleuve Congo mama 23 yasabye umuryango mpuzamahanga guhaguruka ugahagarara ku bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo mama 23 imaze gutangaza ku mugaragaro ko kugaba ibitero ari amahitamo mabi ku butegetsi bw'Kinshasa buyobowe na Perezida Tshisekedi, ndetse ngo iyi ni inzira cyangwa na amahitamo ashobora kuberekeza mu muhengeri w'iherezo. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Mwese rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ariko mbere gatoya nyemerera mbanze nkwibutse, niba wageze hano nyemerera unkorere like yawe, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ukoze. Hanyuma mwese rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, maze mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nongere kandi mbifurize kugubwa neza. Abantu mudukurikiye muherereye mu turere tugize burasirazuba bw'u Rwanda, Kayonza, Bugesera, Kirehe n'ahandi, namwe tubahaye ikaze. Abari mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, ikaze. Abari Rulindo, abari Musanze, abari Gakenke, namwe tubahaye ikaze. Abari Rusizi, abari Karongi, abari Rubavu, namwe kongeraho abari Ngororero, tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Huye, abaherereye muri Gisagara, abaherereye muri ahandi ni he, abaherereye Muhanga, namwe tubahaye ikaze. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Bugande, abari Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuholandi, Ubwongereza, Ubufaransa, Canada na Australia n'ahandi, namwe tubahaye ikaze. Ni munyemerere rero twanzike n'aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru tugiye kuyahera mu gihugu cy'abashinganahe. Mu gihugu cy'u Burundi, ni igihugu giherereye mu bice byerekeza mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero
ni munyemerere mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi bari kubyina insinzi barishimira urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Bamwe mu bategetsi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Burundi bagaragaje ibyishimo bikomeye cyane barishimira urupfu rw'umuvugizi wa gisirikare wa Alliance Fleuve Congo 23 ni Lieutenant Colonel Willy Ngoma, bakaba biraye mu tubari ndetse bakanaturaramo banywa byeri n'imivinyo n'ibindi binyobwa bitandukanye. Lieutenant Colonel Willy Ngoma wamenyekanye nk'indwanyi iharanira ko Kongo iba nziza kurushaho, yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Kongo FARDC mu gace ka Rubayane muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku wa kabiri. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma rwakangaranyije benshi mu bifuza ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagira amahoro arambye, ariko rushimisha bitavugwa abadasiba gutera imijugujugu Alliance Fleuve Congo 23. Mu babyinnye insinzi ikomeye cyane rero ku isonga haje kugaragara bamwe mu Barundi biraye ku mbuga nkoranyambaga bakerekana ko abashimishijwe n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma, ari nako bakwiza ibihuha ko na General Sultan Makenga yitabye Imana. Umwe mu bari Bujumbura avuga ko iyo nkuru ikimara kumenyekana hari abasirikare bakuru bateraniye muri kamwe mu tubari muri uwo mujyi maze babyina insinzi ngo bishimiraga ko wo bafataga nk'umwe mu banzi babo abakomeye yishwe, kuko yakundaga gutamaza ingabo z'u Burundi zirwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cy'u Burundi nabo ngo iyi nkuru bayisamiye hejuru, ari nako abakeza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Eric Nyandwi washinze ikinyamakuru UBM News kitangaza inkuru ku Burundi ushyigikira urwango n'amacakubiri ku mugaragaro, ari muri bamwe mu bafashe iya mbere mu kwishimira urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Uyu Nyandwi yanditse ubutumwa burebure avuga ko Alliance Fleuve Congo 23 yise umutwe w'iterabwoba ngo icitse umutwe, avuga ko ngo mu minsi ya vuba Perezida Tshisekedi agiye kwakira Kinshasa Kayumba Nyamwasa. Uyu mu butumwa yatambukije yagize ati: turimo turasoma ubutumwa bwa Nyandwi, ariko ngira ngo abadukurikiye muze kubyumva neza, nago icyo tugambiriye ari iki gitangazamakuru, ahubwo turimo gusoma ubu butumwa bwa Nyandwi ku giti cye. Aha rero yagize ati: politiki yo mu karere ishobora gufata indi ntera mbere ubwirasi leta ya Ndayishimiye ifite imbere ya leta ya Kigali, byose byerekana ko hari ikintu kibyihishe inyuma. Pastor Isidore Mbayahaga uyu nawe muramuzi mu gihugu cy'u Burundi, urubyiruko rwahaye akazi n'urubyiruko rwahawe akazi na CNDD-FDD ko gutukana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyamurenge bibumbiye mu kiswe Akagara, bari nabo mu banyweye imivinyo bishimira urupfu rw'uyu umuvugizi wari umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 mu bya gisirikare. Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 niyahwemaga kuvuga ko ingabo z'u Burundi zinjiye mu mirwano muri Kivu zombi zigamije gukora genocide. Mu bihe bitandukanye Lieutenant Colonel Willy Ngoma yeretse itangazamakuru abasirikare b'u Burundi bafatiwe mu mirwano ibyatamazaga ubutegetsi bwa Ndayishimiye n'igisirikare cye.
Ibi byahumiye ku mirari ubwo ku itariki 5 Ukuboza mu mwaka ushize 2025 Liyetona Koloneli Wiringoma yatangazaga ko ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu zateye ibisasu muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko bishe abaturage benshi. Ni mu gihe mu ijoro rya mbere y'uwo munsi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bagabye ibitero ku birindiro by'ingabo z'u Burundi bakaba barishe abasirikare benshi bafata abandi harimo na Liyetona Koloneli Atanaze Minani wayoboraga batayo. Icyo gihe Liyetona Koloneli Wiringoma yabwiye televiziyo zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye ko abasirikare b'Abarundi bambutse babonye bakango abasirikare b'u Burundi barambutse bakaba barabonye isomo. Yagize ati basanze abagabo turi maso kandi tuzaba maso. Kongo ntabwo ari Cibitoke, ntabwo ari Ngozi cyangwa Bujumbura yabo, oya, baradusanga iwacu turwanirira ukuri kandi bazabibona. Liyetona Koloneli Wiringoma yavuze ko imiryango ifite abasirikare b'Abarundi bajya muri Kongo ikwiye gufata amafoto yabo ya nyuma kuko ngo batazava ku butaka bw'abanyekongo ari bazima. Hayagize ati Umurundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ye ya nyuma, ntabwo azasubira yo uko yaje mu modoka cyangwa n'amaguru, ariko azasubirayo mu isanduku. Liyetona Koloneli Wiringoma yarazwi nk'umuntu unenga cyane politike ya Perezida Tshisekedi, yakunze no kumvikanisha ko yarazi kuko yabaye muri UDPS shyaka ry'Kinshasa riri ku butegetsi. Ngoma yibukwa cyane mu mashusho y'abacancuro b'abazungu bafashwe na M23 arimo kubahihikanisha cyangwa kubakimbiza, ubundi bamuca imbere ku murongo bihuta babwira ngo kwikiri mbere yuko abasubira mu bihugu byabo baciye mu Rwanda. Andi makuru ku gitero cya drone cyahitanye uyu Liyetona Koloneli Wiringoma yamaze kujya ahagaragara. Amakuru mashya yamaze kujya ahagaragara avuga yuko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye hamwe n'abantu 18 aribo bapfanye n'uyu umusirikare wari umuvugizi w'iki gisirikare wahoze avugira Alliance Fleuve Congo M23 mu bya gisirikare nyuma yo kugabwaho igitero cya drone n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatatu ibiro ntaramakuru leta z'iby'Abongereza byari byatangaje ko byahawe amakuru yuko abantu 9 aribo baguye muri iki gitero, nyamara ariko kugeza ubu amakuru aravuga yuko abagera kuri 18 aribo bamaze kugwa muri iki gitero. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru Chimpo Report gisanzwe gikorana bya hafi n'ubutasi bwa Uganda aravuga ko abantu 19 no kuvuga 18 kongeraho Liyetona Koloneli Wiringoma aribo bapfuye. Iki gitangazamakuru kivuga ko bitangira Liyetona Koloneli Wiringoma na bagenzi be bari bitabiriye inama yo gufata ingamba yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 24 Gashyantare muri uyu mwaka. Ikaba ari inama yabereye mu nzu iherereye mu rwuri ruherereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Nurwuri amakuru avuga ko ari urwa Generali Gahizi Innocent wo mu ngabo za Kongo Kinshasa FARDC.
Chimpo Report mu makuru ivuga ko yahawe n'amasoko menshi azi ibyabaye, ivuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma n'abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC bari bateraniye muri iyo nzu mu rwego rwo kuganira ku ngamba zo guhangana n'imirwano yari irimo gukaza umurego hafi y'umujyi wa Rubaya ukungahaye ku mabuye y'agaciro ya koruta. Mu bari bitabiriye iyi nama rero harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 ni Generali Sultani Makenga. Iyi nama ngo yabaye kugeza mu masaha y'urukerera nyuma y'ibiganiro ndetse no gufata ifunguro birangira Makenga avuye kuri iyo nzu mu saa 8 z'ijoro aherekejwe n'imodoka nke z'abari bamucungiye umutekano. Generali Makenga amaze kugenda, Wiringoma na bagenzi be ngo bagumye muri iyo nzu bakomeza kuganira. Mu masaha 9 z'urukerera ngo nibwo nawe yavuye muri iyo nzu yerekeza ahantu hatatangajwe. Abasirikare bakuru ba Alliance Fleuve Congo 23 icyakora ubwo bari mu nama ngo ntibari bazi ko hari drone y'ubutasi iri kuzunguruka hejuru yabo ikurikiranira hafi ibikorwa n'ingendo zari zirimo zibera muri ako gace. Amakuru avuga ko mu gihe imodoka zari zitwaye Wiringoma zari mu muhanda mu ijoro, drone y'intambara yahise irekura ibisasu bikomeye irasa izo modoka nta guhusha. Umwe mu bahaye Chimpo Report y'amakuru avuga ko icyo gitero ngo cyihuse kandi ngo cyari gifite imbaraga zidasanzwe. Yunzemo ati imodoka zahise zangirika, abantu 19 barimo Lieutenant Colonel Ngoma ndetse n'abari bashinzwe umutekano we bahita bahisiga ubuzima. Amakuru avuga ko abapfanye na Wiringoma biganjemo abagize umutwe wihariye ushinzwe kurinda abayobozi bakuru ba 23 umutwe w'abakomando b'intarumikwa bafite ubunararibonye ku rugamba abashinzwe gucungira umutekano ubuyobozi bukuru bw'uriya mutwe. FARDC ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yigambye kiriya gitero, gusa ubutumwa iza kubusiba nyuma y'umwanya mutoya. Abantu rero 18 kongeraho na Lieutenant Colonel Wiringoma akaba aribo bimaze kumenyekana kugeza ubu ko abaguye muri kiriya gitero cyo mu Rubaya. Generali David Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze kugera kwa Tshisekedi ni mu ruzinduko rukomeye cyane. Amakuru aravuga ko yatwaye envelope ikomeye cyane, akaba rero yayivanye kwa Trump ayijyana kwa Tshisekedi Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruyu wa kane tariki 26 Gashyantare muri uyu mwaka yakiriye ndetse bikaba bivuga yuko agomba kugirana ibiganiro na General David Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Generali Anderson asanzwe ari umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Afrika, Africom. Amakuru akaba avuga ko mu byo ari buganireho na Tshisekedi harimo kumugezaho ubutumwa bw'uko Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashimangira imikoranire ya gisirikare ndetse nuko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakemuka burundu. Kinshasa imaze igihe yifuza gusinyana na Washington amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare kugira ngo Amerika ijye itoza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ijye kandi yigurisha ibikoresho bya gisirikare ndetse inayifashe gukora ubutasi bwa gisirikare.
General David Anderson akaba ari Kinshasa nyuma yo kuva Accra muri Ghana aho yahuriye akanagirana ibiganiro na Perezida John Dramani Mahama. Kugeza ubu rero bikaba bivuga yuko uyu afite ubutumwa bukomeye kandi buremereye agomba gushyikiriza Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo 23 kandi yasabye umuryango mpuzamahanga guhaguruka ugahagarara kugira ngo ibibazo bakomeje guhangana nabyo abikemuke byihuse. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryanenze bikomeye umuryango mpuzamahanga riwushinja guceceka mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabye ibitero bikomeye mu bice bituwe n'abaturage benshi, bikaba byarahitanye ubuzima bw'abasivile ndetse bigateza iyimurwa, no kuvuga guhunga kw'abaturage benshi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23, umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka n'umuvugizi wabo mu bya politike yatangaje ko ibitero byagabwe kuwa gatatu ni ku munsi w'ejo tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka byaranzwe n'urwego rwo hejuru rw'urugomo, avuga ko byinjije intambara mu cyiciro gishya cy'ubukana. Nkuko Alliance Fleuve Congo 23 ibivuga, ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifashishije indege zitagira abapilote zizwi nka drone zifite intwaro n'imbunda ziremereye, zagabye ibitero ku bice bituwe n'abaturage benshi ndetse no ku birindiro bya 23. Uyu mutwe ushinja leta ya Kinshasa kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara, cyane cyane ajyanye no kurengera abasivile. Amakuru atangwa n'uyu mutwe agaragaza ko ibitero byatangiye mu gitondo saa 3 za mu gitondo mu gace ka Rutigita muri Minembwe, bigakomereza saa 4 n'igice muri Kitazungura no muri teritwari ya Karehe, maze biza gusoza agana saa 6 z'amanywa mu gace ka Rugezi no mu nkengero za Minembwe. Urugamba rukaba rukomeye gukomera no kuremera, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuga yuko byanze bikunze aya ari amahitamo mabi leta ya Kinshasa irimo kuyoboka. Alliance Fleuve Congo 23 iravuga ko kugaba ibitero ari amahitamo mabi cyane y'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ngo aya mahitamo ashobora gutuma abarimbuka. Ubutumwa Alliance Fleuve Congo 23 yatanze irashinja leta ya Kongo guhitamo intambara aho gushyira imbere amahoro. N'ubutumwa bukubiye mu nyandiko yiswe gukandagira agahenge k'imirwano kugambanira amahoro, ikaba ari inyandiko yanyujijwe ku rukuta rwa X rwa Alliance Fleuve Congo 23. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba ishinja leta ya Kongo kurenga inkombe igakandagira agahenge k'imirwano no gushyira mu bibazo inzira y'amahoro buri muturage wa Kongo yarategereje cyangwa yarakeneye. Muri iyo nyandiko hari aho bagize bati buri gitero kigabwe mu kwica ibyo biyemeje no kuva mu masezerano. Buri gitero cy'indege gishyira kure inzira yo gukemura ibibazo mu nzira ya politike. Ibi rero ntago bizakomeza kwihanganirwa. Inyandiko ivuga ko ibyo birimo gukorwa ari ukubogama, ari no kutagira umutima wa kimuntu. Ibi rero bikaba bivuga yuko Alliance Fleuve Congo 23 ngo itazihanganira
ibingibi bikomeje gukorwa byo yise amahitamo mabi yo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mwe mukomeje kubana natwe muri aya makuru, hanyuma mbifurize kugubwa neza, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Mwese abagiye mu kazi nizere ko murimo kugasoza neza, abari mu zindi gahunda namwe mukomeze kugira gahunda nziza, hanyuma natwe tubifurije kugubwa neza.